kubalekile ukuthi uma ngabe ekhaya ukhulu ukubaswa nawe ungathi masuhlala le kuma estate wese ungasabasi uma ngabe uhlala endaweni lapho uqindezeleka khona ngomlilo uyakwazi ukuba ube mncane ubeke nje izenge ube mncane umlilo loyo noma ungasiyilanga kodwa uligcinile isiko lokuthi ubasile. Kodwa uma ngabe kubopha kakhulu lokho ungakwazi ukuthatha izingane zakho uthatha umndeni wakho niyehlane engane sekhona into ekuthiwa ama picnic wena nibase phansi. Yes wena ngoba uhlele endaweni enenqindezelo ungathatha umndeni wakho uyehlane esigangeni lapho uya khona vele for picnic niyokhanda le picnic ke manje kodwa le picnic amadlozi yes manje ikhanda sike amadlozi einganeni zakho kuze zijabule singabe sikubuza imibuzo eminingi uthi ngiyanikhipha for picnic ukuthatha kwakho lama sweet nalama basket ufika wadla lapha phansi nibaso lomlilo bese niyaxoxa nimema isithunywa nedlozi lapho kulomndeni loyo okumndeni wenu lihlale nani nidle lamaswiti nixoxe obe mnandi nisichithila ngalonke lapha entabeni noma lapha ehlane usubasile phansi usulikhumbuzile idlozi lakho ukuthi wena ukhona wena ubani and wena udinga ukunakekelwa udinga ukuthi le ingane ozenazo lapha ehlane ngaso sonke isikhathi zikuthola ukudla zingasweli ukudla le ingane ukubaleka komlilo. Manje ke akekho umuntu ozothi yena ngenxa yendawo ahlala kuyo akakwazi ukubasa. Ayikho excuse. Excuse ayikho. Ngoba uyakwazi ukupicnic yesilungu. Leyona lesilungu le. Susi president ke manje ubase lomlilo phansi. Uthatha lama sweet wona wakho abeke phansi. So ipicnic yesintu leyo. Khehla la. Ingakho sithi umlilo is a spiritually connectivity with 3 different ways. Uyakconnectisa ngento esazoyenzeka. Uyakconnectisa ngento eyenzakalayo uyakconnectisa ngento eyenzekile ngihlala ngithi kunento ekuthiwa iTrinity zonke zihamba ngantathu egameni likaYise indodana likaMoya Engcwele so lapha phezulu lapha ya njengoba lomlilo uvutha lapha phezulu kusuke kuyenzakalani lapho kuxosheka imimoya emibi la ekhaya uwodwa lomlilo ongavanga next ukubasa lapha ekhaya imilingo nemithi emibi ifungo nene-energy embi iyaphela phakathi kwekhaya ubona abantwana bekhaya bangakhulumisani for no reason ubona abantwana bekhaya balwa njalo kuhlala kuliwa bazwani kodwa bazalwa ndawonye ngoba kubaswa la ekhaya ukubasa umlilo phansi kungonakele lutho yawulungisa loyo moya loyo kuthi la ekhaya kube khona umoya wobumbano la ekhaya kube khona umoya wokubambana nothando omunye akwazi ucabanga ngelomunye omunye ubhlungu bomunye kube ubhlungu bakhe kungabe ukuthi lo munye ujajuliswa ubhlungu bakadade wabo noma ngomfo wabo bese lapha maphakathini ke manje sekwenzakala ini sekwenzakala ukuthi kukhunjulwe ukuthi la ekhaya kunabantu kaphilo idlozi lingalalo ubuthongo idlozi lazi ukuthi kufuna ukuthi nezi siqiniseko sokuthi impuphu iyangena kuneziko la ekhaya manje uma ngabe kungasabaswa le dlozi licebe ukuthi kusho ukuthi iziko lisekho kusho ukuthi umuzi sowufile kusho ukuthi la ekhaya kusana abantu asiseke isidingo sokwenza amaminsi ukuthi kube khona umuntu engembusisa ngeenhlanhla zeimali ukuze la ekhaya kube khona ukudla ngoba akusabaswa izika lisekho asisakuza ukushisa asisawubona umlilo noma sesifuna ukuza la ekhaya makumnyama asiboni ngoba ayikho light ngakho bengithi mina lamakhandlela wamanje amakhandlela angeke abe namandla ukudlula umlilo angeke noma ungakhanyisa amakhandlela ay100 kanjani kuthi usasemibale emingakhi nemingakhi idlozi aliwazi amakhandlela ngoba ikhandlela phela yini waxing le yakhe ehlalami ioil le yakhandwa kwafaka intambo wakhanyisa sikuya nje ngemibala so lokho kukhandiwe umlilo is something natural yebo ya ibalulekile kakhulu because umlilo abantu baningi abayazi iimportance yomlilo ejaridini omkhulu ngiyayithanda lapho uyibeka khona ngomlotha ngiyithanda kakhulu lapho beya khona ngomlotha ngoba umlotha unamandla ukubhidliza umlotha unamandla wokuwakha umlotha unamandla wokuphilisa noma bathi kenze umuntu agule khehla umlotha sekhaya balekile uma ngabe ubase ekhaya ube necontainer yakho ofaka kumlotha wasekhaya mabathi umlotha wasekhaya kukhulunywa ngomlilo basole egcekeni umlilo mawuphela kusala lokho kuthiwa umlotha omhlophe umuntu ongazi umlotha usala lokho kuthiwa umlotha omhlophe yilo okuthiwa umlotha
wasekhaya unamandla ukudlula lo uthengayo kuthiwa ama-Holy Ash ngoba lo owasekhaya lo uneyindaba zakini lo unabantu bakini lo uneyinkulumo zakini so unamandla ngendlela ejulile umuntu omkhunkhuli angawuthatha lo yamlotha kumoshakala umsamo wonke umuntu ofuna ukwenza izinto ezinhle angawuthatha lo yamlotha asigezele ngawo makazoya ku-interview abona qasho angayanga enyangeni ngoba usahamba nalaba bakubo umlotha kuphi wasekhaya ingane uma ezigula thatha lo mlotha uzighabe umzimba kuzilule ingane ibuye iphila ngani ngomlotha wasekhaya umlotha wasekhaya ubaleke kakhulu umlotha andiyanyoko uthola ungabasanga ngomlilo ingakho sithi umlilo indaba isemlilweni ijulile ngoba umlilo iwona okunika umlotha ngoba umlilo iwona okuqhondothisa nabakini ngoba umlilo iwona okunika ukudla ngoba umlilo iwona onyakazisa amathamba kini asowalala mhlophe uma upheka nawe nabazuphila ngesilungu kuze udle usuthe ngeke upheke ngangekho umlilo noma ngoconvector lo mlilo uphekele ngomlilo wesilungu kuthiwa istove agcina kosuku yini leyo umlilo mkhulu ayebona khehla la